isimo sisibucayi kakhulu lana eKatlehong kwaye kulama mall lapha basiphathele khona impahla ngodli amapolisa edubula inhlavu zenjolova okokusile zonke itolo ezilana zimoshakele kwaye umzimba womunye ongasekho emhlabeni utholekele lana eKatlehong njengobona nje amapolisa aqedwe ukubamba lo bhuti okhona lana ungomnye ke wabantu ke ababanjiwe basengiqikelela ke noxolo ukuthi kwenzakalani ungabona futhi nalana amapolisa asagcwele lana kule mall yaseKatlehong ehleze edubula lana ngoba amapolisa ingathi wona anokusokola kancane nje ukuthi bakhone ukuthi isimo esikhona they trying to bring it under control okwamanje amapolisa aqedwe ukungena futhi lana njengoba ubona izitolo lana noxolo kwaye kunzima kakhulu lana wonke umuntu ushiye phansi lana yonke into ithathiwe and futhi amapolisa athi okwamanje ingathi kofuneka balethe amanye amapolisa azakhona ukusiza ngoba it's been several hours now that the situation has been like this zonke izitolo ezikhona lana nabantu abaphethe izitolo lana uyabona njengamanje nje nabanye abantu oloko behlasela amapolisa lana they're throwing stones at the police for the past couple of hours okwamanje uyabona nje na ukuthi nalapho sime khona amapolisa ayazama nje ukuthi to try and bring the situation out of control yabona njengabanye bafuna ukubuyela manje kwezinye indawo amapolisa soloko edubula